Grand Yoff a xey commune leng la refna kam Dufle o Ndakaaru a ref kam saax leng la andoona yee oxey layel Sénégal a ref saax la andoona yee état du Sénégal a fi'a calel ka andoona yee des infrastructures ka andoona yee de dernière génération ndefu no yoon na fo jamono te bo ndiiki Grand Yoff oxey maado refa commune na andoona yee oxey maado maya problème fo coono te équipe municipale fe refna meen ten fi'un me no ndiig fo no ƴiid mbalit ne foofi paaxeer ke fiqir ne refna kam a ɗata ke marché ke tout oxey maado ge'el me bo ndiik no kam Grand Yoff kene fop ten laltu ye maire fe refna me jege vision pour a sut Grand Yoff no coono ke ta refna wa ndiiki nam o kiin a waago comprendre ka fadna xa qiid xarɓeen ɗik fa qiid xa ɓetak équipe ne refna meen mbaage mbi ka andoona yee o kiin a comprendre an te ref tig xas ndax ka i ngap ko maada ñoowa no coono école primaire ka manqué na wiin we installé tayo na feltina den ta ɓaatoox te o ñak école fo o ñak marché fo yitam a qal o fogole Grand Yoff coono kene ta ñoowayo bes fu refna coono kene ka i ñoowan no pin ke in fo no ped ke in ne commune ne Grand Yoff a nanna a yuɗnooxa te in way ɗomatooxan no ko xotna calel ken teɓandonga xe chômage fa ɗomu refu meen ndigil ne refna ñako ɗomule fo calel ɗomu ke ɓaat na insécurité ne refna kam quartier fe maire fa xatil na a teg coono kene wiinum ndax xel a jaɓa ta ɓaato te ka a ɓaato présenter wa pour a ɓaato ref maire nda koy caaxaan na nge mbara a soɓanga ye jegro yeg leŋ no maag we in seur we in xa teɓaxe in we andoona yee den na ñoowayo to coono kene no ya ke in no ba ke in fo we andoona yee way na ñoowa kam commune ne fop Grand Yoff a ngas a waaga jeg goɗate sax